deki moje. Danas igramo Saints Row 4. Zašto ga igramo, pitate se? Zato što je toliki broj vas htjelo da igram Saints Row. Dobro, ne veze. Znači, u ovoj epizodi ćemo graditi našeg likica, pa ćemo u sljedećoj malo da se spredamo po gradu. Da vidimo. Šta najviše predstavlja Stipu? Nikako. Možda. Ne. Da. Da vidimo, o moj bože. Pa to se trese. Damn! Zašto? Dobro, o ne. No. No. Mm-mm. Mm-mm. No. 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 No! Hell no! 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 I refuse. No! No! Stipe. Dobro, idemo na face. Prvo ćemo urediti ili unerediti te prelijepe oči Stipine. Tako. Tako. Dobro. Mojsije. Uzeo sam Stipu i stavio sam ga u igru. Ja ne mogu vjerovati. Ja sam Mojsije. Bravo za mene. Dobro, ovo više rećemo. Malo ćemo naravno ovo. Cijela faca. Ne. Ovo. Naravno. Boja žarko crvena. Tako, i noktići. Također žarko crveni. I da vidimo. Šta najviše predstavlja Stipu po glasu? Da. Dobro, Stipe za 4. Stipe. Stipe bi pokazao svoje tajne. Ok, dosta Stipe. Da vidimo. Da, to je Stipe. To je definitivno Stipe. I kaj još nešto? Aha, kosa. Da vidimo šta najviše predstavlja Stipinu kosu. Jep. I koja boja? Zelena. Žarko zelena. Bradica. Porn star. Porn. Zašto bi se tako zvalo? Ali naravno uzimamo to. Žarko crvena. I obrve.
to. I žarko crvene. I to je bilo to. Hvala što ste gledali ovaj video. U sljedećem videu radimo... Što zapravo radimo? Ne radimo ništa, nego se sprdamo po gradu. Tako da, ostavite like, možete i Ferrero rošerovati klip. Jeste vidjeli što sam učinio tu? Dobro, i dobro, to je sve od mene. Doviđenja. 0, pa ko mene gleda? They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch